the 3rd day of June. KARRUBA, may kalungal daw iti Hunyo kat apo. Inyalaki tikin na adumutan na po ti tataod ta aglawlaw kaputa nubigat kata dati serrekan tatadang agagatangan na po iti kasapunan na kita nagtawan. Medyo kasati ugali ti nga Pilipino ngano-kano nga sitigan ti panagsiserrek sumutan ti panaggagatang dan apo nagwatiwat iti panawen iti handa nagagatang itatadang agagatang ay katipila ka talaga mga manong kilometro. Ayan. Anyway, kaduanda kami orda po iti 3 oras sanamnam sa kiti sunatan ni Biag. Kanayat? Dito lang nga po kasamitan nga radio station Tinday Cagayan Valley. Iti numero 1 apo nga programa. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit with Manong Jun Seriales and John Mark Pastor Operator. Ayan. Para ito programa na Paluan. Adda kami manon. Kat adamto kami manan. Awantan no Domingo. No Domingo awang kami itata kaming Adda. Next Sunday, apo akit umaten kami ti kasar ti kanakak ni Gerald de la Cruz. Maagay Barangay Arwas Jadi Vizcaya. Sunday ti kasar na isong Sunday awang kami apo. Anyway, ipapasit ti kakadoy tata. Kaduanda kami iti laso ti 3 oras. Kat kadagiti online mga wiboya kada kami apo. Please share our videos sapno adu pa iti makapuya. Adu tayo pang Ilocano iti tinanggay. Ngaro dagiti online balong ikamati kuntawa. Kasto na ni Ida Clinton. Hello, musta kayo nga duwa? Nice to be on time for once. Konana. Thumbs up mat ni Auntie Sonia Castillo Santiago. Kanaman ni Zenny Sacro. Hello KARRUBA, kumusta kayo dito Pinas? Okay kami lang met apo. Si kayo nga dito abroad. Wow, subay ka. Mailiw kayo ka din, ti pamilya yo. So kadumngeg kayo tayo ma-up. Wow, dagita launay kat ma-up. Dagiti marigrek na yo po. Dagita homesick na marigrek na yo. Kaya sabi ko mata, ure basit lang kata di maitad mi kata kayo. Kaya ngaro da dito mga gundaway para kadagiti nag-sponsor po iti programa mi na Paluan. We support Brigada Eskwela 2018. Ayan, kaya nakadado po tingkam nawarasan iti notebooks. Manipod iti Ramon, ingga na jay nag-end kami po sa jay Pucha Elementary School. Di jay, ay Pucha. Pinto Elementary School sa jay Alfonso Lista Ifugao. Ayan, kadagiti adaan iti nakala pa nagpuspuso apo nga sponsor sa iyo, headed by of course for the Kiduaw Hong Kong chapter ni ating Angie Ragwalwin ni Girly naingit iti Hong Kong presidente iti FDDHK. Thank you so much ading together with your co-officers and members ita kat sabi ko mata enjoy kayo na nyaman tugo ko inyo tatangan kanito. And of course, naging sponsors sa Maji Hawaii. We have Kapsat Ronald and Kathy Salvador. Uncle Daniel and Elisa Cabal. And of course, Josephine Cabal. Ayan, thank you so much po. Itinagan na kitubing ang tayo na ikan iti notebooks. Agyaman kami kata kayo iti kastauna. Black me. Panagyaman. May poswan na panagyaman. Kahit sabi ko mata aktul-tuli dito ang programa tayo ta amok launay nga dakkel iti maitad na kada kito bing apo ay para iti masakbayan da. Rakat anapay. Hello June and JM, kuna nanti Charity Llanes. Hello auntie. Hello KARRUBA Kapsat from Bonnie Cristobal of Canada. Of course, happy birthday to Warren of Llanes. Of Warren. Ate Kapsat ni Kapsat Charity. He is celebrating his birthday di US kat iti tema da kat casino isong nakadado iti lamlami sa anti poker di jay. Apo nagmetag pokeran. The wheels and manapit ki jay the rolay. Nagmetag poker ya. Napakta mo ayaman tanga poker ti online. Ayan, anyway, dating tapos yung muna nga sunatan nga sagot mi kada kayo para kada kiti agtarigagay nga maadaan iti inguto na iti biyag. Nogamdan nga irok no'y manang taayat mo jak kayat amapili tuy puso ka mang sangbat ken ka masapul apaneknekan asikato'y napudno tapno di maikalan
Ketnupudno manang dayta, ayat ngay datdatun mo, urayan amariing, daytoy riknak, barbareng no atanto, met lang mauray mo, salwadam tutoy ayat, tatap ng di marsaat. Tartari gagayat, tanapud no nga ayat, tapno nawan dua-dua, itirak rasak, buklen tatinaslag, nga arapaap, tapnon ayan-ayat, taak nanayo no ano martap. Gamdem nga irup no'y manang taayat mo, jak kayat amapili, di pusok amang sungbat ken ka, masapul apaneknekan, asikatay na pudno, tapno ay maikalang to'y ayat ko ken ka. Ketno pudno manang dayta, ayat ngay datdatun mo, urayan amariing, daytoy riknak, barbareng no adanto, met lang mauray mo, salwadam tutoy ayat, tatak nung di marsaat. Tartari gagayak, tanapud no nga ayat, tapno rawan dua-dua, itirak raksak, buklen tatinaslag, nga arapaap, tapnon ayan-ayat, taag nanayon awan umatap. Tartari gagayak, tanapud no nga ayat, tapnon awan dua-dua, itirak rasak, buklen tatinaslag, nga arapaap, tapnon ayan-ayat, taag nanayon awan umatap. Tartari gagayak, tanapud no nga ayat, tapno nawan dua-dua, itirak raksak, buklen tatinaslag, nga arapaap, tapnon ayan-ayat, taag nanayon awan umatap. Tartari gagayak, tanapud no nga ayat, tapno nawan dua-dua, itirak raksak, buklen tatinaslag, nga arapaap, tapnon ayan-ayat, taag nanayon awan umatap. Tapnon ayan-ayat, taag nanayon awan umatap. Datang kataputin mo ng kasunatami na Paul 1 tartari gagayak apo nga nang itulnog kada tayo iti 21 minutos kalpasan iti alas 12 ti aldaw kita nagparta ka na may sabay lang nga sunata katanda ni gumuduan ti orasen yan kata we would like to congratulate apo manarimaan ti luto datata ti jay Bugalyon proper dati ka na kami nga nakapasa iti kina-engineero na Electrical engineer. Electronic Communication Engineering. Ay, electronic. Ito ta engineer isunan na. Yeah. Engineer King John Obidosa. Ayan, King John congratulations. Pastor Obidosa. Manipod apo kadagiti kakabagyam, kakaanakam, kakasinsin mo, gagayem mo, dagita kat, tata, kan dagiti agpapagiling, ita, I won. kiskisan nyo. Ayan, once again, congratulations. We are so proud of you. Ayan, kat sabi ko mata makapasakin mo dyan, Mark, iti kina police. Di ka dit, PO1, kung kunadan to kanya mo ta, Janmar Pastor, kung kunadan. Pwede. PO1. Among kadwa magkantanawan.
Ay ka, agpio to akno ka na. Kau nagpio ka. Ayan, nagkakunan na dito text line. Ang bagal daw yung manong kablawa man ti Family Mendoza. Ken Family Conde. Kuna na, request ko man dito si Rocky Salmagi. Thanks kuya. Di na batin bag, ano si Asino Isuna. Okay, ulitin mo po. No, ag-text kayo kata pakibagayo mo at no si Asino kayo tap na mo tayo. Mas latin nag-text dito eh. Arapa man apo. Thanks. Period. From Tito Balong Rodriguez. Ni Balong. Okay. Kung naman ni Mary Sanley dito yung Facebook Live. Hello mga idol ko. Kaya nagpaot. Naimbag nga aldaw kanya yung awan aglabas. Kaya naman watching from Taiwan. Para-request nga point driver Another Well. And of course, naibangal daw Kuya June. Kung natin kablawa man ibagod ko nga Cherry Ann. Kan putot ko nga David. Ken Isa. Madaka kami dumdumngag, tata. Request ko madati arapaap. Naku, arapaap na talaga. Request na ako talaga mga ado ti mga yati arapaap. So kadag iti tatawa po nga daan. Iti arapaap na. No nyaman iti estadio ti biag. Ay kat hanga dagas apo ti agarapaap. Tamoy ko ti tagat numatong pal. Ay kat awan. O di nagsaya at di kadi. Kaysa madajay awan pulos iti arapaap mo ti biag. Ayan. Itultulo yun at ati agarapaap. No? Bareng maragpat payo dayta arapa. Ayan. Bareng na mabirukak. At ito yan, nabirukak ko. So, kada kayo, Sir Segfred Segundo and wife, kan kada kita ubingyo. As well as kada kita yung nag-request at ito Kini Tito Balong Rodriguez. Iti puro 4. Ita swimming pool na dyan nga ito. Balita. No siyaktot mapagasatan, may kantakem, inak aywanan, kawes nga kay impabulot, ketjak tupulos, amulitan. Amin tungay nakmasabak, uray sa iro, inak iseman, no siyaktot mapagasatan. No siyaktot ag kapitan, kapyaken talakang runaan. Amin to abudaan, pendaek apag pandangguan. Amin to adaldalan, madalusan, masilawan. No siyaktot ag kapitan. No agkagawa dagti ili, jak to ag lemeng, nudda sa nga ili. No atan to ag kasapulan, si dadaanak nga ag serbi. Jak to pulos nga ag ganar, taipa ay konto ti umili. No ang kagawadak iti ili. No mayor ti pagpanagak, no da parabor agiwarasak. Jakam din ti pirpirak, tati kayat ko makapagserbiak. Lagi tiyan anek ekti, uping lakay ket mapatgak. No mayor tot pagpanagak. No gobernador akton, amin adalan ket masimenton. Amin to pagpasaan, pati kolehiyo, libreng to tuition. Libreng to ti ospital, no madi maagasan, pati paitabon. No gobernador akton. No may sa akton na presidente, amin nga banagton ket libre. Patin to aeroplano, pati pay barko, awan ti flete. Libreng ti agbalay, pati danom, pati kuryente. No may sa akto na presidente. Kita, oray no niya ti kasasaad na ti biyag. Kita talaga nga agarapaap ka mo. So nga dati kalabas ka nagado nagarapaap nga kapitan. Okay, nagado di ba? Impapas daw, hindi ka kandidato. At dapat ti barangay di aming 60 mo tan titimbaring ang kagawad na kaduda. Ay nangemdak sanggasa, awan diploma, awan nagadala, awan ti maikarik, amin abanak ket arapaam. Omnon amagmagnaak, agron-ronda ak tiyak patpatnag. Barangay tanod nagdas alat. Barangay tanod nagdas alat. Ay, parang di tagsardengan ka. Iso pa yan. Diretso.
Ulitin may apo, iti mensahe na din ang sonata kaya to rin yaman ti kasasad mo ti biyag agserbi kalata. Di ka di? Ore ka no naabak ka di tanga kagawa da di kan tuki di umay agdaluson ti paraangan di tan ay kahaan. Itul-tuli mo na tati agserbi ore no ang kanangabak tapno ito no sumarano kataddan tumutan bareng na wan. Bareng no tumugaw kan tumutan kasi di jay. Aka no naabak ka te konakon ituli mo lata gandap mong agserbi tasi napataam data idi akam kampanya ka nga orehana mga ba kung kuno may di ka di ka agserbi akto lata so nga ituli mo lata agserbi tapno nasaysaya at apo iti taray iti barangay di ka di panagdoroas you must be a good follower to become a leader nga kunada nga atay kaya mo ko leader ka latan ay madi mangrugi ka pa yung ag-follow. Nga rod, naimbag daw yung i-greet ko man dito yung Ranyak Ramon, ni Roger Cargo Ringor Family, Tata Ben Serejo, Serkin, Junior Beggang from Boy Manuel ng Nabuan, Santiago City. Request ko man na po dito yung Tukol. Nga ara daw. Thank you, Apo. Kunana and... may boya ni Kone dito yung Arsenio Esteban Jr. Nagadumot ton una iti message ito hindi ka mo manong nanay pangaltoyo kablaaw man ti family Mateo diti purok do sa Barangay Sinili kablaawam da manong Joan manang Joan Josel Judy Ann toy nang kablaaw Jerwin Mateo kantaan nyo man manong datay tukol nga arado ayan may kaduwa nga darasan Timat hello kuya Jun kanading Jem pambangal daw iyo FDD pa special thanks po kay board member Fred Alili thank you po sir sa tulong mo sa sister ko para mailabas namin sa hospital nagka-problema PhilHealth niya. Thank you so much, sir. Board member Fred Alili. God bless you po. Yes, FDD, any song po para kay board member Alili. Thank you and more power. Anyway, kabagyan na po ni John Mark ni Sir Fred Alili. I think uncle ko. Uncle na, yan. Ang nagtaod sa Jay San Agustin, Itipulida. Pascual and Alili. Yes. Alili ni Auday di Apong Lawag. Salamat ni Arsenio Esteban Jr. Photography. Boy, pakablaman dito kami pwesto. Nood kami sa inyo. Naimbag nga pagagdagdag yung dita. Pagkabadamamadante inom dita. Hadyo uday. Sadag pulutan ti pato. Anang nga nagapo dyan si Kabsa. Anang nga restaurant dyan. Itik ko na ba? Itik ya, itik. Wine. Prito nga ite. nga pugaw kan ite. Hello manong John, ay bagal daw yung kablawa man dagiti taga Barangay Salvador manong ating request ko man dati kantahin nyo tayo Sirap ti Pandiling. To'y ating yun Nora Sarmiento of Barangay Salvador. Salamat kunanamat. Ayan, hello po kadagiti. And good afternoon also to Ma'am Engineer Jingjing Galeom of Planas Ramon Isabela Buybuy Suna. Wow. Naimbag nga panagbuy-buya Ma'am Jing. Kamusta ti seminar? Edna, ayan, pirmi nga nakadado ti selfie na. Talaga mo impapas natin nag-selfie. Doda kini boss. Ayan, doda kini Kumare Emelinda Lorenzo Ramos. Ayan, iti Assessor's Office iso ti Municipal Assessor David Ramon nga boss ni John Mark Pastor. Isa lang mo di tukol nga rado ka na. Ayan, kag ko na ni matukol pa nga matuluyan. Nash Abdullah kuno na dito ay pag-greet nga po kami dito sa Shine Tech mga idol. Thanks and more power. Pagyaman ay thank you gaya mita Shine Tech di kalman nagpakarwash dita car wash, underwash, vacuum, engine wash apo nagpintas kas lagbaling nga barbaro manan no kan tilogan mo. Wan. Kada gaya apo kahit nagpakarwash dita Shine Tech. Napintas dita. Madapay ti pagbuya am ti TV nga keyboard. Bagada di nga libre no pawasin ta kasi nga data. Apo si direntang ko. Negosyo garon si kawon. Wan ang impagada di nga libre kung kunada. Ito maminsan libre. Aging babayad kanu nga bagut ko kay inawa da kanu ma. Ay apo ay. Anyway, of course, business is business. Pero dahil serbisyo, abo, nga itedyo kada kami kayataan nga masubadan data. Diba? Talaga mat nga ultimo, kababasisan nga tornilyo, apo, kat makirkiran data. Kasta ko mamuti pa ng dalos na kanyam dahil ipanuno mo no ana no padalos ka di Shine Tech. Di ba kaya nagdalos si panuno mo. Itero tukol nga daw, si basak pa lang. Tukol nga arado kat ti pamagaan naman ang tatayan naman ti pamagaan jay. Crib Anara iti pamagaan. Okay, may sabi nga pangabla balong. Pakamusta kami sa Phoenix Ranyak Ramon, ang gwapo namin, kuna ni Jerome. Wow. Di ka mo napilido nan. Ay ni Kwansa ni
ni Obra. Ama de anak na ni Barona ni Manong Jun Obra. So siguro aja Phoenix. And of course, W gas itabangir na apo. No gasolina kayo kaguto di bangir, kaguto mo di bangir. Paglao kanyo. Kabats ko siguro di college sa atin pesang pabati ako man kuno namo ni Pamitan. Bong Ballesteros Pamitan. Anya man gamin nagan natin? Linbin sa Pamitan tagat Batal. Okay, kablawa man manong amin nga Agustin family jay tawag. Kasano nga di da kayo awagan abulataw ngay. Hahaha, from Ante Regina Cereales de la Cruz. Okay. Dalaw kan dagiti kadwami nga dumdum nga ti programa yo dito Aguinaldo Family Padilla kuno na apo. Dispensary nyo ta ang may mabasan sa nakadadoon na ti Texas si Mangpad. Kumansyon ta man pala. Kumansyon ta. Barbaring no kiss ayan iti dagsen na dati cellphone. Tokol nga ara daw. Trip anara. Nabakatan abalasang kung nabatoy nabakatan abaro. No lalaki tegnan. Ay nalakayan abaro kaya kaya. Madandana gana. Taawan pa'y asawa. Nalakaya nako. Ngem awan pa'y nasaraka. Kabanwarat nasigsimet ngamin di inaksinasara napausa nako nga Adda baby na nakaaramid nakon itikrib anara kitin itimun munyeka ta isumet itan itiliw-liw ako ngem anya pa'y itan ti mama ay na nalakayanak meten nga nagasawa kultay arado kon ako ay sopa natukul ay arado di ko na ada ka di pa aradom awam yang anya pa'y itan ti mama ay na sao nga sao napukaw ka nalakayanak meten nga nagasawa di pa'y lagluan usungken sagpaminsan di pa'y tumarao daytay manok na ngem anya mama ay na nalakayanak meten nga nagasawa karet-haret ti agmalen ken agsapa uray nugupat pa'y matukol tay arado ko. Okay na yung pagkapangaldoy KARRUBA kang runaan kita kayo for decade duwaw nagpintas ti programa yo makapasala ka dagitikan kantayo kunana kablawa man aming nga taga San Juan Cordon Isabela request command tay kantang Alas 3 Bangon. Thank you so much from Joy Agpalsa. That's it. A song called Crib Anara. Alawang KARRUBA at 37 minutes past the hour of 12 and you're still with us. Manong June together with John Mark. Dito lang nga po kasamitan ng radio station. Station Royal.
Antar Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio Santiago City, where you can find the only Ilocano program po awan sa balin nga akang kansyon till live dito lang po istasyon medeta. Okay nga rod, balong. Nga po nagatidog di TNT ka Facebook Live. 58. Hello Karruba, watching from Hong Kong from Cecil. Cecil Ate Mandong. Bigla ka naging Bisaya, Ilocano tayo dong. Cecil Bangoy na. Cecil. Shout out po kuya Kawili family dito, Isabella Ganado from Bahrain, kuya from Cecilia Dumlao. Alam ko na kung naman tinagan natin na embag nga malamyo apo kakabsat kablaawan man dagiti taga Alicia Sumangil family. Embag kano nga aldaw nga malamyo dita. Sumangil family dita Alicia. Watching in Hong Kong from Grace Domingo. Hello Karruba. Dance with my father man, Ilocano version man, please. Salamat from Jenny here at Ontario, Canada. Wow. Okay, once again na po, itingkang panagyaman kiti officers and members of 42 Hong Kong chapter, headed by Ading Angela Gual, John Linyan, Aka, Ana, Robredo, kuna naman, ako nga ta Aka. Robredo. AKA. So nga Aka, also known as kuna na the Jai. Aka. Of course, Adela Banadero, weno ni Ading Ella, Marivic Luis, Gemma Ramos Samani, Junboy Ramos, Nelly Mariano, and Perlita Lucas. Ayan. Anti Perling, nga nagpamasiham, ide. Nagpamasahyak ti Saka, nga dandani kami na udi, di aeroplano. Ayan, of course, katikiti miyembros mo at we have Fremalin Sablay, Minda Sabado, LV, Baldovino, Ella Martin, Josie Bergunio, Josie Tolentino, Clarita, Awa Marpiliedo na, Cecil Bergonia. Ay, bangoy na, isa dyan tayo na kwak. Ray Escobar, Jets Kiliwag, Lani Quinto, June Bonos. Jocelyn Rombawa, Juliet Bangoy na, Lakay Tomas, ayan nga Elsie Flores. Mande Mosel, Maritum Lau, Walat, and Ray Malin Salem, Nelly Mariano, Emily Yadaw. Nakatado po nga membros ng Hong Kong chapter. Hilda Olores, Annie Joy Sablay, Bernalyn Solatre, Emily Toledo, Ella Pimpil, SP Bilwan, Jasmine Liktawa, and Ramos, Nati Maya. Nati Maya Ramos ba na? Nade. Ano nga? Castañeda. Ayun, Maya Ramos. Di kami muna yung mabasa. And of course, Minda Sabado Almerol. Baliktad. Minda Almerol Sabado. Josie Valdez. Apo da kita din yung taga Mongkok. Mangkak. Gumalipatan unay. Data Mongkok nga nakangatong ul yan. So nga, apo, Diyos kong ibusanak ti anges. No, agawid tayon talaga mga awan dilogan. Pag na mga talaga. Kasi apo ti biyag di Hong Kong. Nagpintas. Ti aglawlaw. Taawan ti traffic. Ta kaaduan na nga tatao kat magmag na. Hanggang sa tuyan tayong asitiglaeng. May salang kanilya kat para tayo pa'y tricycle. Di anda po haan. O reno, nag-adayo talaga nga pagpag na. Kasi nga natin nagngina pamasahin na. Nangina nga talaga. Hello, watching from California, from Meli Abarientos, from Mark James siguro tayo, Mark Garcia. Naimbangal daw yung kablawag man ni tatay ko nga Jose Manzano nga agdingdingag. Ta programa yun, Sir June, request man dyan, Halsema, later Gimanga. On, we're going to do that. Peace. And for the meantime, ayan, nag-response ni Kabsat Warren, Lianes, Konano, thank you so much for your greetings. Ayan, nakita kami nga nag-post ni Kabsat Charity. Makapaapal, di tema ta talaga nga Casino Royale. Malagip ko, hindi, nagapira sa chips. Maya magkat, but then ay wala the chips mo iti nga inyawid mo. Napadasa mo tinagkas casino hindi pero complementary lang. Mano inabak mo? I guess it's 5,000 pesos. Pau, dakil na. Inabak ko. Damagam tinaabak kanya 6,000. So hapon nato sa ribo. Danag text dito ikaw na Kuya Ilit dita bike shop dita nay. Nagan Apple Dragon bike shop. Napay nga masursur mo aming nga pagkatangan ti bike dito sa Santiago. Na, syempre di ka pala gumatang iti piyesa sa mo inassemble hang nangingina. Gimatang ka ti po sa mo mula sukat-sukatan amin. Nay baga malum gayam, mabalintag kid daw atay man midlay. Ano naman ni Kuya Ilit.
ilit ti palayo na gamin ka. Ay, ano, ilit. Ilit. Madingalawa. Nailit, majig, right? Okay nga ro, dito nag-kid daw apo iti sunatan nga na po alas tres bangon. Dito yan apo, kan katikit so amin nga nahilig apo nga mga support. No, apan daw matendara. Katikit na daw dumaduma apo nga padaya. Aha, pasagid apo. Sabi ko mata medyo kisayan tayo kasi nga nakairwaman tayo. Sili. Taado, itagbibuya ka tayo. Agsili. Wow. Agsili, pen. Ang mga lalaki din alas tres ti parbangon, bumangon ka. Adda mga awis ken ka oras alas tres ti parbangon sumsumgar amin adut-dut mo may sa papel pinidut mo taawan danum ket kunampay umnon dayto Di may sa anang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbak mo nalaing makidaya ta tagtaga impem unay nudim amaramanan Garnier pamora tihan dada mangisupot kapay gamin awan kapkap nekam tagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain lumakan titungtunganen gamin awan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain numakan titungtunganen. Hello Kuya Jun, kunan naman dito apo ni Apo Kagawad Citadel Tesoro iti Kirino anaman ti ili na Seguday. Seguday Kirino kakunan na toy nakikinig ako and gusto ko apo nga kablaawan iti happy birthday ni Apo Governor Juni Kuwa. Thanks, it's me Kagawad Citadel po ng Seguday Kirino. Imbaga nagamit iti Seguday. So from the Fort Legado, happy birthday Governor Juni. Di may sa anang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbak mo nalaing makidaya ta tagtaga impem unay nudim amaramanan tihan dada mangisilipin kapay gaminawan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain numakan titungtunganen gaminawan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain numakan titungtunganen awan bain numakan titungtunganen awan bain numakan titungtunganen. Okay, kit kumanta po mga kaplaawan, tay kakaiso na nga niya ng kutibunyag. Kaano kami lang apo nga nagsara kiti Facebook. Iti last week lang apo iti nag-cruise iti dalan min. Ayan, thank you so much for watching. Ninang Teresita Goliaba iti Santa Maria, California.
Ayan, kahit hampay nga na uti iti amin. Mabalinta pa nga, agin na siya tinakon to talaga. But nga, ubingag pa laang berbiro kikon iti atensyon. Ni. Iti ninang. I-decline mo dyan eh. And please do not call up dito yung messenger ko. Iso ti masapol ko dito yung Facebook account ko mismo. Ayan, lagi ito tumatawag. Ayan, kaya once again, happy watching ninang Tessie Gulyaba. Ayan, malagip ko tuloy dahil dinanang kumanakawan. Sang kaistorya na iti adan tulad tati panawanan ako nga makita tulad taninang mo kunan ta edi kaya nakakpay lang na panen America. And since then, hanggang may nagkitan. Pero God is so good. Adati panawen mi itata. Kaya agawit ka niso na itata November. So, hope to see you ninang November to December. Okay. Then, so hope to see you ninang Tessie, and of course say hi to one to your siblings dita, kada kiti kakabsat mo, and of course Angie's Jewelry, good afternoon. Kada kiti staff mo dita nga aglalako iti agkakagatad nga alahas. Sino siya kaibigan mo? Kabsat na. Oo. Okay, so ala nagaduti agko pa. Tawag. Ada nag-text dito eh. Insan datay man balkat, haha. Boy Active, kuna na ni SK Chairman Fernando Gajes Jr. Okay. Kan Adda pa'y nag-message. Kuya, makablaawan da kami mamut ito'y sangot ti balay da antilos. Nga madamang agdeng-deng kada kayo. It's me, Danilo. Danilo. One. Request me man, Dance with my father nga, Ilocano version. Apo, ayan. May sabagay na ipamindwa nga balkat na i-request dahil tatanga sa balkat? Oo. Okay. Pang last piece or first to the last? Second to the last. First to the last. So, apo, anapay at ibaga ka. Hello from Aljor Sagon. Hello. Ayan, so Tatay Felix Seriales, ita San Sebastian, Ramon Isabela, nagkuruson tilandas may kinini ng Tessie Gulyaba, ket malagip na ka, imbaga na kanya. I remember, pare Felix ko na Tatay, so hi to you, and to may ading Annabelle, at sumala kayo man dita nga duwa. Okay, with this piece. Ti agayat, piliyekto tay napintas, piliyekto datay balkat, ay nalaing nga o manak. Wow. Isuntot senyorita, biyag nanto tay kasladonya, amin nga oras ko ket kukwana, pagserbian nag-agluto aglaba. Ipaay kunto amin adungok, ayaten nagtuti na palalo. Oray kas lagro-pro pa akabalyo, imbagla sapsapli taklatigo. No din to pa'y lamang rik na, gilgilik to pa'y tibilbil na. Akas lang to man tay agel-gel, lupot ti maladaga. No datan to adwa bilang ti agkagasat. Namnama imbyag ko di kanto pulos agrigat, kanyag. Di kan tulong da ang wenno aglading ito'y denak. Tanap non la iluto'y sinangal tanga ayan. So many greetings, and Tamas Baalan Balong from text line to messenger and to Facebook live. Talagang anta kaya. Namnamaimpiak ko di kanto pulos agrigat, kanya. Di kanto lomda ang wenno aglading ito'y denak. Tanat non la iluto'y sinangal tanga ayat. No siyak to ti agayat, peliyekto tay napintas, piliyekto datay balkat, ay nalaing nga o manak. Isuntot senyorita, biyag nanto tay kasladonya, amin nga oras ko ket kukwana, pagserbian nag-agluto aglaba. Ipaay kunto amin adungok, ayaten nagtuti na palalo. Oray kas lagro-pro pa akabalyo, imbagla sapsapli taklatigo.
Inudin to pa'y lamang rik na Gilgilik to pa'y tibilbil na Takaslan to matay agel-gel Lupot ti maladaga Akaslan to matay agel-gel Lupot ti maladaga Naimbaga malam yung Kuya FDD ako na lang kami ito kaya Naimbaga malam yung Kuya FDD Kablawan man Tinaimbaga malam ni Doc Derek Vizcara Conrad Honorio Crisanto Imbaga J. De La Cruz Palak Kasnamot iti pamilya ni Sherwin De La Cruz Palak nga agdang-dangag ti programa yo. Wow, thank you so much for listening and amok abong 360 degrees ti isam yun dita ang di paarna. Okay kuya grit kumumpay day bayaw ko nga ni Robert De La Cruz ti ina pa nagkasangay into no June 6 kay ni Robert Roque. Advance happy birthday sa inyong dalawa mga kuya from Linsky Love iti Banuar. Po Linsky wino Linsky? Linsky siguro data. And of course, advance happy wedding anniversary to may kaanakan Odessa and Georgian Passion. Iti Jet Montessori School of Ramon into Nubigat June 4. And Kanal pa si din. Nubigat actually ti original nga anniversary data birthday di father. Day di father ni Odessa, ni day di nagawan nga ni Kanor, Nick David. Ayan, isuti kaunan nga broadcaster di pamilya. Idi panawen, Dear Uncle Nick. Kung kuna na matitin mo. Odessa station na dito Adda, di WSI Santiago City. Isuti number 1 nga programa idi day apa mo iyab ka sa kitan akan ti pusom ng Tagalog. Ay, Tagalog. Entitled Maala-ala mo kaya ako na dahil programa na wan. Dahil di nagpukaw nga Uncle Nick. Kat hangko pulos sa pinagarup nga kastoy mo gayam ti agbalin nga may saka dagiti DJ. Buwan dagiti DJ June. Buya ak lang iso nga tilad nga makudit-kudit na kasta manual pala iti panagi patayab iti sunsonata talagang plaka. Kaplak kung kuna na pala and then of course ikati patalas. Kaplak talaga. Kaplak siyempre plaka kaplak kuna na no tape mo katep kuna na. Tatangay na USB, kay USB ka na. Ka-oops ko na na. Ay, ka-oops. USB na dyan. No plaka, aki ka-plak. Diba? No tape. Ada side A, side B na yan. Ka-tape. No USB, ka-oops. Ka-oops ko na. Ka-oops. Dati una yan. Diba? Mayat. It goes with the material. Yung material mo nga ipataya mo. Kasi naman yung cellphone. Kachuk ko na lang. Kasiping. Kachuk ko na lang rad. Kachuk ko na lang. Kachuk. Okay, that's araw. Di nga pagkarupan nga kastoy mo lang ti kasasaad ko pagbalinan na. Pero hindi pa lang kita akti no kaso ti gargaraw na hindi talaga nga nalaim mga sumarita ang nabuntog dati nga sao. Ang kasta kanyata nga kamkamaten tati tren. Dahil di nagawan nga ni Kanor David kat Dear Uncle Nick. Kunahan na niya. June 4 ti birthday na dahil di. At June 4 met iti anniversary da Odessa. So kung malipatan dahil ta. Ang arod, manong chun kan manong JM, ano yung pangal daw yo, kablaho man nila kay kung awan sa baling, ano di nga ni Nilo, kantay duwa nga anak ko, nga ni Maria, ken ni Pinong, ken siya manong ni Rosel del Rosario manong, aratoy kami karayan, nagatuti tao dito, manong, to ka rin yung madaday sa sokisok manong, kuno na. 4 minutes lang, nalaonan. 4 minutes lang yan, so let's give them our last piece for our first set. Agor kita taman iti... Ate lang yun, as requested earlier. Halsima. Yeah, Halsima. So, after this, apo katag break kami ba set and we'll be back with more songs and more requests. Ito lang apo kasam itan nga radio station tin Tire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio. Paday asay kantina, sin igit di kalsada, sin banda na Halsima. Ayon pa'y banbantayan, di mistisa ay palasang, napintas na po daw iman. At adoy mang aram, pabaro ay gogo apo, pagdaamin formado. Watak pa'y wat kumidkit buya, o watak pa'y iit ko, palasang ay naaamo. Naagdagsan mo katko, abot kiday ko. Bagaw ba'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikila.
bisin akaw. Ay sino ka dito nga mabisin man. Alaunan. Ang tag-tagar-gar kayo din. At diyak ni namnama ay sakton bawlay duna. Unbalasang adhasema pagpagamot. Umiguyad yan kanana ay kataman inom ta. Dilay dakdodo ata. Pinmatong sinlamis saan ginaw at nan botelya. Nabonsiyan din pusog na. Dadak ko digayang gungko kaman magtatsan yes ko. Tanamalian maitok do. Naagdagsan mo katko. Nanabot san kide ko. Bego pa'y isan inilak sexy ay panag-aw-awak. Yapuyong ay man kikila. Naagdagsan mo katko. Nanabot san kide ko. Bego pa'y isan inilak sexy ay panag-aw-awak. Yapuyong ay man kikila. So that's it, KARRUBA, for our first set. And of course, as I have said, we'll be back with more songs right after we break. Right after we break. Apa yung nagbayag kag pindot? Right after we break.